U opštini Verbas jest jedna horodska deponija, ktora hodžinje sanitarna spada do šora dobre organizovanih. Jest da skeljo menši namenski deponij za budovateljni i rošljinski otpad. Dzivi deponiji jest vše menji, dzekujuci angažmanu lokalnej samoupravi i mnoho komunalnoho podprijemstva, ali i vekši svidomosci hraždanoh. Šmeceše odklada i rukovodzi z njim porjadnje. Na teritoriji opštini jest 13 tisijači kanti za šmece, a za žiteljoh co bivaju u kolektivnim zmescenju i u vekših horodskih naseljenjoh jest 450 porjadni kontejneri i kolo 100 drotovo za pet ambalažu. Kad u pitanju ušorenje i čistota horodu, najvekšu vahuše pridava horodskim uljičkom, gdje najvekši problem plastična i druga ambalaža ponežiju treba okreme tretirovac. Verbalski javne komunalne podprijemstvo Komunaljec každu ostatnju sobotu u Mešacu odvoži pet ambalažu, a hraždanje ju možu klas do namenskih kontejneroh, abo tipizovanih mehoh, ktori dostava každe obisce. Take ambalažiše u opštini Verbas do roka nazbera i do 39 toni, a hoće z roka na rok toto količestvo zvekšuje i dalje i toljem 10 do 15% caloho trošenje na ročnim urovnju.